Sekan madan kiap apa jeruk jangan itu Pak Jawa ini merangiyang kan merangiyang ini kerangsem dan kalangan lain yang sedang ada Itu makan jangan. Pitu. Dua gitu. Itu makan jangan. Ini tuh Sepan. sepanang gitu na sepan. Weh, lem. Ya, Lem siap. tahan apa bubuk ya. Hiu.
Tom and Jani kalau ayah 2 ayah. Saya minum 2. Biasa nih ke. Hah? Ini namanya it is a chicken black. Apa dong? Siap semua mungkin. Black chicken, mochi chicken black. Nah, saya This is a 2 chicken black. Two black chicken, 2 chicken black. one geprek, 1 geprek. and nah uling. This is a nasi clipping. saking pink. Sa clipping. Ya 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 saya. Tenang. Ya Kemudian ya hanya Mas ngomah. tak masuk. Apa ya masuk? Nah uling adalah masuk. Bersyukur, tetap memang harus bersyukur. Nah, Bidang ada yatnyo, masuk. bersyukur. Bidang sing ada corona mayatnyo sing idang jani bilang corona mayatnyo idang ngaturang ilen-ilen idang kan bersyukur. Bersyukur san. Yang jani kolong kepala guling gini bersyukur sekali. Wi. Hai guys, ini dia tutorial cupa makan. Tutorial cupa makan. Sore ya ya. Adi baju ya. Oh, sing. Udah ngaku ya Wak. Bolong. Ye. Sang mai jelak mai abot jelak kamu. Sang bojo. Jelak mai abot itu mana ya? Tadi bojok cupa. Celak. Sing. Ayo bang. Oh. Lo. Tiang nih Lo aku. minum aja. Terus temen beli Poman, malu itu di pelantaran. sabun. Nah, sabaran banyak nah. Clear. Kalau yang siap aku, Oke. orang yang baru. Apa? Player. Cendil. Wan. Apa nih? Angin rumah tangan. Aku Rumah tangan. Sekaligus dia minum. Nih, Bosken. mau wajib. Nih. Sempat yang merasakan sempat dia mati ya. Mbak yang wajib dia. Apa orangnya? Asang mayun yang rukuk angah ya. Ada anji terus orang. Oh, mah 5. Sebelum ngajak Ya minum kalau aja. Niki apa langsung? Nih, mah mati. Aja. Pokoknya udah semut. Bedak minum. Wih, ngajak. Repot-repot. Apa Niki? Repot-repot. Kalau ke Cina ya. Siro sana bedak dulu sekarang minum. Oh. Enggak ya. Sebelum nyemai, Mang ingin penjalannya. Hanya sih, Mang. Penjalannya, mantus penjalannya. Masuk ini mana Mang Batu ya? Hah? Oh, jelek nang pie apa ya? Ya. Sing gitu. Ya nyamatkin penonton. Maro kisi banget. Kene mungkin siap. Kalau ngerti mungkin siap. Hai guys, bentar lagi aku mau ngacin dia udah bener. Ajang Mang In. Ya, hahaha, ngene. Ya. Iya. Tiang dot cidot kan? Jangan dot kuping. Yang pipi. Tapi tes ngalos ada. Ijo siap nih. Pakai coci. Lemu.
Ngapan lain mangkin juga murah cupak kepijagala. Kepijagala ikiring natar puluko betara sana melikiri kayangan dalam duku. Pinaging matur sisip di tiang madang ring sugro pukulun ngucah lingih paduko betara sami sana melingiri ngajeng. Mamitang lugro sana makin. Pengayah paduko betara jagi mangan sana neng buku bican paduko betara. Turbinaku serano penyomian pemantuku berencang-rencang paduka bedar. Mamitang lugro didat kalana mangkin. Pengayah paduka bedar. Namponyon sejeron taksun palunguh ratu ngiring paduka bedar sami sana melingam-lingi ngering acang katur minakadi ngatak ridara kalani mangkin. Masalah makenak-enak dikiring natar paduka bedar. Mamitang lugro di tiang namponyon seruring taksun palunguh ratu. Sang bayu no. Jangan siap. Orang ngajak yang ngajak. Misi kuat.
kok. Chụp lại thì chiếc xe nó đã kia không? Xe có chuyện. Máy em sâu. Tapi aja. Lurus. Sehat ya, sehat. Lengkap dengan vitaminnya. Siap Neng. Ngang là bò mấy là mấy nữa mấy. Tunas. Anh siapa gì? Sana kayun, lurus, rapi aja. Lurus ngapain? Sini dibangai layak. Mang Eo, kayun Mang Eo. Lurus ngapain ya? Silakan. Mang Eo kayun beli agung. Beli koman kayu, nyak beli. Boleh. Beli koman. Ajang kan api. Anh nó là không nhánh. Sudah, lurus, ajang. Cium deh, Bang. Sila pala, cocok lah. Agak kayak bunga cocok.
Berapa siap? Wes siap, udah boleh siap. Misalnya kayon, spaghetti, sosis. Sosis mentah ya, Neke. Tunas, margi, nalibas, margi, nikenge. jadi terjun ke api gini. Api itu ya. Dodong ide ye, sampun nampak. Sampai apa nampak ya malah aja bos di api Neke. Dodong ide ye. Dodol gede saya nonton. Muka, saya di muka. Sabuan nampak dodong ide.
Mana siapa yang sukses mana? Mang Eo tuh Beb Mang Eo. Kau punya kayu kan? Ini koper level 15. 15 Beb. Level 15. Bukan diingat lagi. Beda takut ya Allah. Serem nih hari ini. Tukang, abang tu tukang. Mang, Mang Eo. Nasi campur dan nasi campur diguling, campur disiap. Ngomong itu langsung. Rasanya seperti restoran bintang 5, bintang 5. Tadi ada tadi. Oh, beda, beda. Mana ada ya, Pan?
Nè. 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 Chi chào. Đang đứng nữa. Lên rồi. Đang đứng nữa. Ông lại đi đâu? Chi chào được. Để chắc. Cái này nó học gì á? Ô tôi vào học đi. Lắm thằng mỗi cậu là bảo ra đây rồi. Được chưa? Thằng mỗi cậu là làm được chưa? Là bảo ra đây được chưa? Mai mai mai. Mai đi chưa? Mà quất mặc áo chứ. Nu sudah jalan ini belum Bây mai. giờ lấy nước máy này. Ya. Hijau namanya. Mình từ nhé mà nó không xả mũ các bạn đấy không bạn làm cái xả mũ kia chắc là đang xé trên liền mẹ ăn đây mẹ ăn đây Good man. nè đừng nít chắc lắm Mày vợ Kau pun alih-alih nang bebek dia dulu. Kita bebek dia dulu. Okay, nunggu. Water. Okay. Water. Kenapa itu? Oh ya, cewek itu pasti kalau rekam ada. Iya, rekam. Ini di samping banyak ya baju kuning tuh. Sawangan. oh lihat wan cuma ambil apa
Ken. Itu berani. Terus yang jumpa sekungi Ya, kendangnya mau sih nadi gitu, iya kalau jauh. Gini. Bro. Yeah. This is aqua. Apapun makanannya, minumnya aqua. Boleh ditukar deh, saringo. Pabrik daki dari kedat. This is a water cilegak. Yeah. This is a bara. Hah? Bara. Arak gitu deh. Arak. Nice. Do you like arrows? Apa nih? Oh, this is very good arak number 1, huh? Enak. No. Fuck you. No. Apa pakiu deh? Mau bapak ya, dia bapak. Oh, sing bang ya, Kang Wang. Oh, jangan, ibu. Monster ngurin dan sing kita sinyak gitu. Patut. Lir, Yang Wan, nyaman sih dia. Yang Petran marah nengon nih. Ini asli Petran, kalau marah ngajang wah saplir mungkin juan gitu. Asing Petra, Yang di dia nunggu asingnya pulas itu. Tapi nunggu asingnya. makin ngajak sampun. Yang samuk atau bakaran. Ingin Samuk atau bakaran. anu nak kebakaran. Samuk Sambut bah cing lah kayak itu. Udang yang sambut Mungkin berapa ini ki ngajang sampun puput. Nah, ini jani ke perantan nang apa? Kisin yang jani kisin yang. Yuk. Yuk. Ingser niki kenar yang berantar ge laba-laba mulai bisa. Tarik kita mantan di bawah mantan tarik. Ya. Malay bos pengaya harang do pangkan kene batis rang do. Sade makin kiga lu ngomong makin. Paman, paman jangkep ring sejeroning sekalo kulo. Ditat kalaning mau daki jagi nyujur yogani doyanging brahmo. Patut sekalo malu pragat. Parong idang pragat ang namatan ni sekalo. Mapanin supo pano-mano kalah kolo ditat kalaning kolo ngajang bo pragat. Ditat kalaning ayah ponyomiane bo pragat. Lan jani tangkelingi hajit kulit. Dot marsan supo jeneng kolone jelek, marsan supo jeneng kolone dekil. Dot kolo bangnya bagus anut adung cara semeton kolo dikesian. Bang sido anake buku kolo meseh rupo menadi wong bagus seperti. Aman sakawala de tuno yatu. Mapan kolo ritat kalanan makin nyujur swarga di lo. Dia saya mereka. Parang paman pang sido masih man ponukran pasing kolo doken man ponukran. Ketan bau je kita uang pujalan deh. Atina kan sakit supo nekat ini di Tegal Penangsar. Atmo enten mererot nih kado. Seroning paratmu. Tulis itu di beteng kawah candrogo. Oh, yang beteng kawah enten dalam dewa ratu melab-lab tapi yo mirip dados enten penadianipun gitu pola palih manusia jani. Lo kita Sing manut akening sesano di merjo pado nadi manusia mekejang salah ngelah pelih itu belantas nyalano ane matan karmo di merjo pado kenekat di siwo loko masih kena ane matan di ketang karmo. lo kita Nah udah itu bakal sangat dan pergi duleh sana nengatmu nemelang ada titi nemadar titi uga lagi. Weh, ini buat itu kalau lagi cek jelek kan. Liwat itu kalau lagi
kira tuh. Lo dulu ya ada mau desa raya nyamang dunia anda di itu dah. Oh mati sarai tuh. Wah. Oh amatnya bobok itu. Goreng itu lap-lap itu. Nah. Udang tuh banget sangat. Mari. Nah jadilah tangkiling aja kau. Yang Pakulon paduka Betara yang Ibrahim. Iki damuh paduka Betara anu marawan ning ajeng kori barak paduka Betara dikiring Brahma. Terus temedon aksi damuh paduka Betara. Wang tian genjoy kang pertiwi tali.
Jupak. Apa tujuan Dewa tangkil yang sekian di bapun najani orang tu Raden? Mami tang lugro, mami tang lugro iku malkan dalam mereka nganggo sari kolo aji. Prasangga burun, idat kalaning kolo rahino namangkin nangkil enjang pepadaan paduka badara aji. Aksi sembah nanak murah Jupak. Dong kade rasa kekeson anak buku kulur sido latas aina namangkin tangkil leng aja ngaji riki leng brahmo di loko kade rasa tegah supayusan anak buku kolo aji dong dayan ini supane kelih anak buku kolo dong kade rasa sesep posranting curi muri sepel kando langgo sari kolo bedo angtian aji mau pico waro nukraho kapene ngaten kolo ne mati kerantang dijo mirip belih panumadian Padahang pico Ratu Badara. iya aji mau pico kapene kerantang saho kesediaan saho lupo sane becik saho kewikanan dong kolo kepico ane madan sore muri jelek rupan kolone lek kolo dadi pinako putra naji lek kolo kesengoh rikanang merjepada putra naji dah negaren sana makin haji mopi kayun suka haji madue putra kape ning kole Nah, doanya ni Dewa sempatnya Raden Jupak. Nah, jadi kamu Dewa darah Pancakotir Jawi. Man, ada pinako pernikahan anaknya bukan. Kamu kone kolo mungsi penepi siring Brahmo di loko. Oh, diko kena Pancakotir Jawi. Itu ada pancoran lima. Ane madan Pancakotir Jawi. Nah, sikiang kayu ni Ratu Raden Jupak. Man, tuh pinako pemargi buat idewo indot idewo ngeseh rupane dewo ni ngilang sana ning malo cuntake sebal kanal idewo kemo idewo manus di Pancakotir ne ado pin besik panukeran mau tamu panukeran haji tapi nebadan kawisesan kening layang utawi panukeran haji mengaran panukeran kening mulup wenang idewo ngemargi yang sejeroning berjo pado ritat kalaning supo idewo meseh rupo ngemargi yang anematan penyupadan pengeleporan utawi penyudomalan pemantu kering persana damuh maniru ane mas marikana ngangalo kliwon mapan idewo pinako putra naji ijen aji penugrahan ne tuah pinako jino idewo mula putra naji sane mau tamu gitu pernikahan Cira jemaah seridak kala angara kliwon dan gendan patut lunas penyupadan kita pemargio. Penyupadan ini madan ngurah Jupak mapan leka dangarne madan nangaro kajang kliwon madui pewayangan ne madan pewayangan Jupak ado pinaku nak leka di madan dino wayang do madan perunas permadan apa nyapu legeran
ini lekat seroning ngarep kliwon wenang lunas penglukatan kin maniro jenis gitu ros Patut. Nah, saya garatu jagi kepicu panugrah. Lurus haji titiang pinako putra naji bisa dia nunggalang sana ning sabdo bayu hidup nampu nyungun panugrah naji sane mau cabut. Udah kelen ni Islam. Woi tak bomba tuh nak itu. Nudilah. Ada kepicu panugrah. Ajalah. Pinjam orang lunas. Mamidang lugo ngaturakan sembah para musuk semua anak murah cepat. Suk semua atur Sampun ledang peduko bedaro yang ngaji dedun. Napa ki kanang siti mabice warunugraho kapening anak murah cepat tadi. Nah, nyani subuh pragat anak buku haji sesano anak buku haji sesano iro ramo tekening pianak subuh pragat jani haji lakar medulak wali kemo ke menemadan ke Brahmo di loko mah idewo lanturang bajalan idewo ne ungsi nematan pancako dirto lunas warung kita menangkan sama hidup. Durus haji malingih ning sesano prapuan haji malingih ning kayangan Brahmo di loko. Tidak 200 weco ida mau picu panugrah sana mangkin lunga mereka ke pacaka kita nunas pengleburan sana ning malau Sana ning logo malo sakit kelebur ning itu yang ing Brahmo kelebur ning kirtan itu Betaro Brahmo ning madan tinto pancako tinto mangkin nulis di subuh sana janina Duno seroning nganggo sarira kala keto masih seroning pengayah ridat kalane mangkin ngaturaken Brahmo suksema ring Ratu Dane sareng sirami kepicu galah ridat kalane rahana mangkin titiang ibu ridat Dane sareng sinami menawi wenten minakadi gilang langkung cah hatur sareng dan manut sejoning arsa lan bikayun titiang murah cupa kesarangin bondres bolale tunik jerling kesarangin pangot ngaturaken pramosuk semua ling atu Dane sareng sami melungkung semara pura kirang langkung ditiang nasinam pura sana mangkin sinap ditiang antuk paramo santi om santi om rahayu semua sareng prabu sareng sinami